Jun ni som sang ni som ni panga thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule Israel sipai te chon matlin long climate activist Greta Thunberg howa Gaza pan mek chu nimin jing khan an man Pontongin Freedom Flotilla Coalition FFC Paul long matlina hian Swedish activist lar Greta Thunberg le midang som pakhatan chuanga Gaza Strip a Israel malak na du lavin tanpuina thil sang phurin Gaza hian lu antuma tun thatir khan Italy ramatanga chuakin Gaza an pana Israel Defense Minister in Kirle Turashia tir nuwa po an kalzela wangin nimin jing khan Israel sipai te chuan an lo manta ni nimin jing lamdar thumvel khan Israel drone te chuan matlin long hi an huala long chunga hian rongwar an kap thla he rongwar hi engthil chi ange ni hriat ani lo hemi nu hian Israel commando te chuan long hi an manzui ta a longa chuang te chu an phone lak sakan ni a Israel sipai te chuan thil thlen dan chu video a thala zelin anua exa post siamin selfie yets chu danani ta ti an post ani hetinga Israel commando ten matlin longan lo man na mun hi Gaza tanga tuipui mel za kem za somriat panga vela hla omla ina ni a international water anti turam big ma nilwa anom lai ni in soyani Madlin longa hian Greta Thunberg baka mi som pakhat chuangin French mi Paruk Rima Hassan Baptiste Andre Omar Fayad Pascal Maurieras Yanis Mamdi le Revaviat te German mi Yasemin Akar Brazil mi Thiago Avila Turkey mi Suyab Ordu Spain mi Sergio Toribio le Netherlands mi Marco van Rins te an chuangani Israel media te John Madlin long le achunga chuang te chu Israel tuipui kam khopui asdota da anni antia Israel Foreign Minister Israel Katz chuan exa post asiama chuan hengmi te hian ma niram thewan ho thuai don ni in na soya chuti lai chuan hengmi te hi Hamas howin October ni sari sangni somni pathuma Israel an runan chevel lai be chana Israel in propaganda fi man siaman an tir don ti asoi boka juda ho tu Greta le thian Hamas tan tu te hian Hamas fil fiak te hi engang chiang yan ni an hriat nge yangai Hamas te an tana wanga helai thleng ron kal an ni boka atiani Spain ram Ministry of Foreign Affairs chuan an rama Israel Palaidon Poras Chukovin Madlin long chungchanga thil thleng soifia turin an hriat tira Turkey chuan Israel thil ti chu international law bo chiat na ni ti in Israel and them thu an ram Foreign Ministry chuan thu chu siamin an tar langani Pontongin Freedom Flotilla Coalition FFC Paul hi Palestinian te tan tu Paul an ni a Gaza Palestinian te hna pek tur tan puina Israel ina dan cha sakawanga an lung oilo na lan tirnan longmangin Gaza tan puina phurlu an tum mani bera Greta Thunberg ba ka hian European Parliament of Friends ram Iowa member ni mek Rima Hassan le Brazil activist Thiago Avila te hi FFC long matlina chuang jinga langsar zual te an ni a Israel sipai ten an long an lo man lai hian Israel tuipui atanga tuipui mel somnga panga hla nom lai ni in Times of Israel chuan an ziaka lo man tu te hi Israel Navy noya Seyatet 13 Commando Unit le Snapir Harbor Security Unit ten ni thu an tar lang bok Israel sipai te hian matlin longa chuang te hi voitam warning an pe a Hamas in ral thuam lak lu nan Mediterranean tuipui an man tangkai thina wangin long hrim lu an khap ti po an hrila cholni zan le thotan ni jing po khan English in hriat tir nan ti chuak ni in an soya hetianga aurin na mangan hriat tir lai po hi video ala in online a mu thein an post boka madlin longa chuang te hian tan puinan pedu ni chuan asdot po ta tang po pek theiani thu po an hrilani Israel sipaiten an longan man live hian Greta Thunberg hian Israel sipaiten minman ti chu social media a post mana hemi nu hian an mobile phone te chu Israel sipaite hian an chu saka hemi nu lok hian Israel sipaite chuan selfie ya chan man thu le Israel vaw kam laman hruai thu an post vele ni Israel Foreign Ministry chuan matlin long hian truck phur khat po tling lo tan puina thila phur ti an soya kan hi liam ta chung ringot khan Israel atangin Gaza tan puina phur truck sang khat zani chuanga luta hei baka hian Gaza Humanitarian Foundation chuan cho voi makta doi som pakhat ei an sem chuak to anti boka Gaza Strip tan puina petur hian Instagram selfie ti kherangai lova apek dana om
hemi hausa tenom chen na long ia cha tran puina thil tlem te po hi atak taka tran puina pek na kong dikatangin Gaza thonani ang antibok hemi nu hian Israel chon video ti chuak la in medlin longa chuang te asdot po ta hruaian ni lai ti lanani a himdam takinan ome muna ma top ta anti hemi nu hian heng celebrity te hi Hamas hawin Israel an runa Israel mi tam takan that lai le an suwa sam lai video minute somli le pathum zeta sei chu an entira he video hi sensor mi alo ani Los Angeles khopuya boina chungchang in soi chunjom teang country advek angin US President Donald Trump chuan America Ramadan lawalu te chu man chu aveka anron kalna ramathon kir le atiam angin US mun sang man la chhozela Los Angeles a chuan Trump malak na du lo hian mi puiten tharum man thoa an boinoi meka President Trump chuan National Guard tirin boina me mi atum meka ni nimin khan President Trump hian sarkar malak na dautu te zinga mas wa te chu manzel turin thupe ka ti chuaka sarkar dautu te hian an mel hlia khunan mas wa an china wangin Trump hian mas wa akhapta ni karmasa zirtop ni tangkhan Los Angeles a hian mi puite chuan Immigration and Customs Enforcement ICE te malak na hi du lovin lungoi lo nan lan tira America rama kho puilian berdot tu a hian boina hi azwal zela local police ten an thel thailo wangin National Guard sipai te chu tirlu anita a heti chungpo hian an la boy zwal zela mi puilung oi lo hian lung le sai doi te mangin police an beya kar enge mozat an hal to a police te chuan tear gas le rubber silai mu ba ka mizoten ka en kan ti mai flashbang mangte in mi puite chu an hnot darani President Trump National Guard atir chuak hi California Governor le Los Angeles Mayor te chuan an hriat puilo thu le an rem ti na la masalawa thil ti ani wangin US dan puya bo chi ani antia California Governor Gavin Newsom hi Democrat ni in Trump ne na lo in nial fe to ania Los Angeles Mayor Karen Bass po Democratic Party mi ani bok President Trump chuan nimin khan Truth Social post siamin Los Angeles boina ti top tura National Guard sang ni rola tir chu Los Angeles ko puichan himna tura ni thu asoya Governor le Mayor po na takin na soi sel boka California boina chingfel tura National Guard kan tirlu thi thutuk na ro pui takani tirlu lawila chon Los Angeles ko pui hi na sataka suwa samani nge yang mo phurna hlen zo lo em pani Governor Gavin Newsom le Mayor Karen Bass te hian President Trump iwa fel tak itel lo chuan engma kan nilawang kan lom lu tu ke sar ti turan ni chutiang ti turan ni lai John California le America mi puite hna thudik lo an la fa zela boruak monom tak noya lungoi lo na hilan tirani ti an la soizok ani khole tuite himna turin ma kan la zelang atia reporter te zo na changin ai so tu pa Tom Homan hi chu ni la Governor Gavin Newsom hi kaman nge yang Gavin hian in ti lara du ti alang renga man mi mai kha thilro pui takani ang ating he ni California Governor Newsom hian State Governor Ron Lava National Guard sipai tirlu chu dan lawani ti in US President chu ko takhina tum thu asayani heti la hian min lama puan tongin Traman Elon Musk avawani kha avawna wangkhan Musk etlom ta dewem ni ti thei turin Musk angoi ri khop maya angoi po ni satlia lawa social media lama che dana Tramatlon le ta dewem ni ati thei Masian President Trump be na le soichiat na exa post hen khat chu delete le to a Trump ban tura be na impeachment adu thua poste Jeffrey Epstein na thu boya Trump mingalan thua poste chu delete le vek to a hei mai hi ni lovin Los Angeles boina chungchanga Vice President JD Vance President in boina le tharum thona en liam mai don lo thua post po Masian America flag manginari aka Truth Social Traman Governor le Mayor Social na post po Masian screenshot in exa a repost boka JD Vance Elon hi hanin beng dai deu se engkima thavek mayang ti post po cool ti in na comment ani Russia le Ukraine te chu drone le missile mangan le inside ton reng chungin nimin khan tang anin thlengton le ta a hetianga tang in thlengton hi karmasa Turkey rama in biak na an naya anin rem na bo zuina ni a nimina Ukraine sipai Russia in an chota hi kumsom ni panga chin noilam te le hliam na tak tuarte anni Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Telegram atang in thlengton ani thu hi apuanga
Russia ta ni na tangin kan mi ten ron hota tang in thleng ton hi ni nga mozat chung chu kalpui ani ang ati ani nimina Ukraine sipai chuate zinga hian indo tran tirlaya Mariupol ral do Russia sipai ten an man tak kumthum chung zet Russia ram ta ni na khung tepo antela atam jok hi kumsang ni somni pahnia an man to te ni in Ukraine ram Parliamentary Commissioner for Human Rights Dmytro Lubinets chuan asoi tang engzat chiang en in thleng ton puan chian ani lova Russia News Agency TASS chuan Ukraine hena tangin an sipai kumsom ni panga hnuailam te chu hruai ki ran ni thule Ukraine nen hian in zatin tang an in thleng ton ti an puanga Russia ram Defense Ministry chuan heng sipai nau pangte hi Belarus an taksa le ril rulam en kol tura da phot an ni thu an seibok Russia le North Korea an in betha zela kumsang ni somni COVID-19 hripui len nuwa voi khatnan tun thla tangin heng ram pahnih khopui te inkara hian rel tlanti ran tum le ta Russian Railways chuan nimin khan North Korea Railway Ministry nen in rem nan nei angin Moscow le Pyongyang inkara tun thla ni som pasari tang hian direct rail service om tan le to dona thlakata voi ni atlan ang ti an puanga Moscow le Pyongyang inkar rel kong hi KMC khat chuanga thui ni in niriat chung zet tlan ngai ani a Khovela direct rail service kong thui berani arinom heiba ka hian Pyongyang le Khabarovsk inkar rail service po June ni som pakwa atlantan le don bokani kumsang ni somni February thla a COVID-19 hripui leng boruak aron alwung chawa tangkhan Russia le North Korea hian an inkar rail service thin chu an ti topa Russia ram khochak lam khopui Vladivostok le North Korea Port City rason inkara Khwaljinpur rail chu tlantir ni le to ma se Moscow le Pyongyang inkar service chu an chunjom le don chawani Egypt chuan an ram office lian le poimo te chu China puina hmanga an din New Administrative Capital NAC an ti mai Cairo khopuya tanga KM somli panga vela hla thalera khopui thar an dina official in an son felta he NAC hi square kilometer zasaria zaw ni in mi puimak ta doi ruk chen theina tura ro manania Egypt in Cairo khopui mishing vaibel chhniai tam chen na tot lutuk ti tholna ta na an ro manani baka tunlai thiamna thar berber manga khopui din changkang le sumdon na mun pui ni tura an ro man ani Egypt NAC hi China State Construction Engineering Corporation CSCE nan design le adin nan thovek ni in South China Morning Post chuan an puanga Central Business District CBD an ti big phechu CSCEC hian an la enkol zui zel don ani CBD a hian Egypt Sarkar Ministry sang President chen na Parliament Foreign Embassy le sumdon na building te om veka heng in saknan hian US dollar tlu le ding on li vel an senga helaya hian iconic tower an ti mai Africa khomol puya in chong sang ber meter zathum somriat panga point panga sang chu omin office building chong sang tak tak som chena in lian tak tak panga le hotel changkang pali a oma beng le sumdon na mun tepo a omani helai hmuna hian kumsang ni le somni pathuma tangkhan Egypt rama sarkar hathok poimo mi singthum zet chu anom tran dai to a tuna chon mitam jok in son lut le in official in Egypt New Administrative Capital anitani bazari lo thira wangin kan lome